با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خانه‌دانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخوان است و همصحبت من هستند اسام‌الدینов شریف خان. به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. به بیننده برنامه کتابخوان یادآور میشم که همصحبت من طبیب هستند، غدود شناس. با عنوان یک جوان که امروز در ساحه طب کار میکنید، یعنی دکتر هستید، به طبابت بیماران مشغول هستید و همزمان به علم و کتاب و کتابخوانی در صحبت‌هایی که ما بیرون از استودیو داشتیم خیلی شوق و رغبت دارید و به سمت علم هم الکی قدم‌های نخستین خود را میگذارید، بعد تحقیقات علمی هم الکی شروع کردید. بگویید که به عنوان یک جوان امروز زندگی در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه چگونه زندگیتون جریان دارد و از زندگی که دارید به عنوان یک جوان، یک طبیب، یک عالم جوان راضی هستید یا نه؟ اولا درود به شما و به کلی بینندگان شما. ثانیاً تشکر که مرا لایق دانستید به برنامه خود دعوت کردید. از اونه که پرسان شدید چه حال و احوال دارم در پایتخت، شکایت ندارم. شکر خدا همش خوب است. مشاهده های ما نشان داد ممکنه که ما مشاهده میکنیم در مغازه های فروش کتاب تعدادی فروش کتاب های طبی خیلی خیلی پایان است و تقریبا بسیاری از کتاب فروشی ها گفتن که مراجعت نمیشه در این بخش، گرچند صدها کتاب طبی در رفع کتاب های کتاب فروشی ها هست. با فکر شما خواندن کتاب های تخصصی برای یک طبیب، برای یک نفری کارمند ساحه طب تا چه اندازه مهم است؟ من همچون یک طبیب میگم که نخوندن کتابی صحوی در یک روز، نخوندن کتابی صحوی در یک روز این معنای آن را دارد که آن طبیب در سمت خود، در فعالیت خود یک سال عقب مانده است. این معنای همین را دارد. طب دارد چیزهای زمینوی، کتاب‌های زمینوی ماننده که من در بالای میز شما میبینم. این دو کتاب مثلا کتابی زمینوی هستند، نوابسته از آن که وای کدام تخصص را صاحب میشد طبیب، یعنی که صاحب کدام تخصص است باید داند. مثلا این کتاب شما کتابی آناتومیا فیزیولوژیا آدم که به این نمیشد. این زمینه طب است، یعنی که بیسمیلوی طب است. دیوم در اونجا مثلا گیستولوژیا، سیتولوژیا، امبریولوژیا. سیتولوژیا این حجره شناسی، گیستولوژیا این بافته شناسی، امبریولوژیا این جنین شناسی. اینها چیزای زمینوی هستند که به این نمیشد. نوابسته از آن که وای قلب شناس است، یعنی طبیبی قلب است، کاردیولوژ است یا اندوکرینولوژ است یا اینکه اورولوژ است، فرق ندارد، باید این چیزا را داند. به اینا نمیشه. این در دانشگاه باید خواند. اما صحوی این کتاب شما بیماری های کودکانه این صحوی است. باید اندوکرینولوژم، کاردیولوژم، اورولوژم چیزهای زمینوی که هر روز روپرو میشد باید داند دیگر سوها را. لیکن طبیب هایی که کسبی آنها و یا کسب کردن بیماری های کودکانه را و یا باید هر روز مطالعه داشته باشند. هر روز. اگر من همین فکری شخصی من است که اگر طبیب ساحه خودش یک روز مطالعه نکرد وای معنای آن را دارد که یک سال از ساحه خود خفا مانده است. چرا من این کتاب‌ها رو راستی من تخصص ندارم که انتخاب کرده باشم، تنها من کتاب‌هایی رو آوردم و از همون مغازه‌ها پرسیدم. آنها گفتن که در یک سال اخیر، یعنی یک سال و چند ماه از این کتابم یک عددی به فروش نرفته است، یعنی یک نسخه هم به فروش نرفته است. اگر فرض کنیم در کشور 40,000 یا 50,000 کارمند طب باشد
агар 3000 онҳо тариқи электронӣ бихонанд, 10000 онҳо аз хориҷа фармоиш битан ин китобҳоро, ҳадақал 1000 нафари онҳо агар ин китобҳоро мехариданд ё суроғи ин китобҳо меомаданд, шояд ҳадақал 2-3 нусха аз ин китобҳо ба фурӯш мерафт. Амин 4 китобе ки ман интихоб кардам, вале садҳо ин гуна китобҳо дар рафи мағозаҳои китобфурӯшӣ ҳаст, болаашон чанд гирифтааст, касе аҳамият намедиҳад. вале баъзе аз табибон ба ман гуфтанд ки мо электронӣ мехонем, аз тариқи интернет китобҳоро дастрас мекунем. хуб то куҷо инҳо мехонанд ё намехонанд ба виҷдони худашон вобаста аст, вале вазъ ҳамчунон дар самти китоб, мутолиа дар ҳамаи бахшҳо нигаронкунанда боқӣ мемонад. Шарифхон, биё бигзарем ба пешае ки шумо интихоб кардед. чаро хостед табиб шавед? ин пеша аз ҳама ҷиҳат барои ман писанд аст. ҳам покизагиш, ҳам оне ки дар мардум хизматат мерасад. аз покизагӣ гуфтед, аз хидмат ба мардум гуфтед. мо дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, дар суҳбатҳои хусусӣ, умуман шумо ҳам дар ҷомеа зиндагӣ мекунед, аз муносибати баъзе аз табибон, ман зиёд дар назар надорам, аз баъзе табибон мардум зиёд норозигӣ мекунанд аз ахлоқи табиб, аз муносибати табиб. ба андешаи шумо он ки табиб як тахассус дорад, фарз кардем солҳо мехонад, 6 сол, 7 сол, 10 сол, баъд ба гуфти шумо, ба қавли шумо ҳар рӯз бояд мутолиа дошта бошад. ахлоқш масалан чӣ гуна бояд бошад? вақте ки як бемор ба он муносибат мекунад, муроҷиат мекунад. бале, мо дар донишгоҳ мехонем деонтология, яъне ки тарзи муоширати табиб бо бемор. ин ҳатмӣ аст. ин ҳатмӣ аст, чунки табиби хуб метавонад ки аввалан бо сухани худ нисбатан бемори худа ором кунад, қисман табобатам кунад. ростӣ мо шоҳидам будем дар беморхонаҳо ки вақте ки бо фишори баланд муроҷиат мешуд, табибо бо сухани ором фишори ҳамаора паст мекарданд. ҳам хеле ҳолатҳо ҳам буд, ростига мо дидем. инсон набояд такя танҳо бо соҳаи пешакардаш, яъне ки доим ин вазифаи ҳатмӣ ва аст ки доим вайра мутолиа кунад. чуба вайра пеша кардааст, бо инсон сару кор дорад, айрӯи вай нон мехӯрад. вақте ки инсон аз рӯи як пеша нон мехӯрад, яъне ки барои вай зарур аст, яъне воҷиб аст ки он касба дар сатҳи профессионалӣ донад. лекин ғайр аз ин китобҳои ахлоқӣ, китобҳое ки вобаста ба муоширатанд, вобаста ба инсондӯстиянд, вобаста ба одаму одамгариянд, ин чизоро бояд мутолиа кунад табиб. мегӯям ман ба ҷуз аз китобҳои тахассуси худам дигар китобҳоро намехонам ва ба он эҳтиёҷам надорам, барои ман лозим ҳам нест. посухи шумо ба ин гуна афрод чи аст? хато накунам агар аз шайх Саъдӣ аст ки сухани хуб ғизои рӯҳу тан аст, дами Исо гувоҳи ин сухан аст. яъне ки теғ наметавонад рӯҳи инсона табобат кунад, яъне барои ин лозим аст сухани инсон. воқеан ин гап мо намегем ки 100% дуруст аст, яъне ки ман соҳама мехонам. илм мураккаб аст, яъне як инсон наметавонад ки ҳамаи паҳлӯҳои ҷодаи илма айхид кунад. ба қавли Абдурраҳмони Ҷомӣ, илм касир омаду умрат қалил, он чи зарурист ба дон шуғл гир. яъне илм зиёд аст, умр кам, инсон наметавонад ки ба ҳамаи илм дастрасӣ кунад, яъне ки ҳамаи илма аз худ кунад наметавонад. китобҳои ахлоқӣ, китобҳое ки вобаста ба муошират аст, такрорам шавад, вобаста ба инсондӯстиву одамгарӣ аст, ин чизора ҳатман бояд мутолиа кард. гарчанде дар сатҳи китобҳое ки вай пеша кардааст нахонад ҳам, лекин чини зарурат хондан дар кор. имрӯз мо мебинем ки бисёре аз табибҳо, аксаран, ман ҳамаро дар назар надорам, вақте ки вориди коргоҳашон мешавед ё ки муносибат мекунед, дар шумо клиента мебинанд, ба қавли муштариро мебинанд. ҳамин ҷа чӣ аст муносибат? бисёре аз одамо мегӯянд ки хуб он як клиникаи хусусӣ аст, як дармонгоҳи хусусӣ аст, ӯ метавонад тиҷорат кунад. то куҷо дуруст аст ҳамин дидгоҳ, ба бемор ҳамчун муштарӣ нигоҳ кардан, ҳамчун клиент нигоҳ кардан? ҳамеша як
рубоии Умари Хайём дар зеҳни ман мечархад, яъне ки мақсуд зи ҷумла офариниш моем, дар чашми хират ҷавҳари биниш моем. ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист, беҳеҷ шаке нақши нигинаш моем. агар ҳамин дунё ба манзала як ангуштар бошад, нақши нигини вайра инсон бозӣ мекунад. ба қавли Умари Хайём фикр мекунам дуруст ҳам аст. яъне касе ки назди табиб мера, вай харидор нест, вай муштарӣ нест, вай пеш аз ҳама инсон аст, яъне ки корафтода аст. инсон, агар як шахс воқеан инсон дӯст бошад, донад ки мақсуд ай офариниши инсон аст, бояд муомилаи хуб дошта бошад. ба қавли шумо на ҳамчун муштарӣ, ҳамчун корафтода, ҳамчун инсон, ҳамчун бемор, ҳамчун заруриёти касбаш бояд муомила кунад. аз нарасидани духтурон шикоят зиёд мешавад, махсусан дар самти бонувону занон. яъне мегӯянд ки мо дар касбҳои гуногуне ки унҷо бояд зан фаъолият кунад, модарон фаъолият кунанд, надорем ҳамин гуна афрода. шумо ки донишгоҳ хондед ва аз насли мо ҳастед, иллати ҳамна дар чӣ мебинед? ҳамчун як табиб мехоҳам бардоштҳои шахситона бигӯед ки чӣ омил аст ки занону бонувони мо хело каманд дар соҳаҳои мухталифи тиб, ки унҷа зарур аст буданашон. ман баъдан мегӯям чаро ин суол пайдо мешавад, чаро зарур аст. фақат ин ки бигӯед ки чаро инҳо мерасанд ё кам ҳастанд дар шароити феълӣ. мутахассисони зана дар назар дорам. мо наметавонем гуфта ки ба праги намерасанд. шукри худо ҳаст, лекин на дар шумораи мардҳо. нисбат ба пеш шуморашон зиёд шидеста. мо ҳам тараф дорем ки шуморашон зиёд шавад. ҳол он ки касоне ки иҷозат наметиҳанд, масалан хоҳаршон, апашон, масалан як бонуи наздикшон дар донишгоҳ фаъолият кунад, иродҳои зиёд мегиранд, ки махсусан дар ин бахши тиббӣ ки нахонанд ин асту он аст. мо хеле зиёд, шумо шояд мешунавед, хеле баҳсҳо аст сар ин мавзӯъ. лекин мода муроҷиат мекунанд вақте ки як бонуи хонашон масалан бемор мешавад, оилаш аст, модараш, апаш, хоҳараш, мода наздик мекунанд, масалан ягон узисте намедонед ки зан бошад. нехлиш намемонад ки духтараш бихона, ҳамсараш бихона, модар. бале вайра масалан розӣ нест ки мардак узӣ кунад, ё ин ки ЭКГ кардан, ё ин ки эхокардиограмма кардан, ё ин ки дандонпизишк, масалан дандонпизишк аз ҳама мисол бавосир ба қавли геморрой. ин чизо талаб мекунад ки барои зан табиби зан бошад. тиб шояд ин дар ҷаҳони муосир ягон вай надошта бошад, вале чун мо ҷомеаи шарқию суннатӣ ҳастем, ки меъёрҳои ахлоқии мо, ки бархурд ба меъёри ахлоқии мо ҳастанд ва дар сурате ки метавонанд бонувон ин корро анҷом медиҳанд, чаро чунин аст ба фикри шумо вазъ? барои чӣ ин гуна аст? рости гап ман дақиқша намедонам, лекин бисёр одам фикр мекунад ки агар хоҳари вай донишгоҳ хонд, он бераҳа мешавад. яъне ки фикр мекунанд ки агар нахонад, хонанишин бошад, ҷомеяра набинад, он бону солиҳа аст. айниқтаи назари ман ин хел нест. ин шахсан фикри шахсии ман аст. яъне ки дар ягон китоб шахсан ман во нахӯрдам ки барои бероҳа будан донишманд будан дар кор. яъне барои бероҳа будан бояд илми замона будонӣ, та ҳатман бероҳа мешӣ. не, ин хел нест ку. як чиз аст, ин фикри шахсии ман аст, ки барои оне ки як ҷомеа рушд кунад, як ҷомеа тараққӣ кунад, як ҷомеа пеш биравад, рукни асосии вай ин аст ки зани он миллат бояд босавод бошад. ҳамон гуна ки динам мегӯяд расули худ ки модар мадраса аст. бале, он мадраса бояд дониш дошта бошад, ахлоқ дошта бошад, тақво дошта бошад. бале, ҳами устод Рустами Ваҳоб гуфтааст, занонро гарзидониш зеваре ҳаст, умеди рӯзгори беҳтаре ҳаст.
агарчи аз занон пайғамбаре нест, ҳама пайғамбаронро модаре ҳаст. яъне кадом миллате ки зани он миллат босавод аст, он миллат пешрафтатар аст. аз ҳамаи лиҳоз он миллат пешрафтатар аст, он миллат рушд кардааст. ё ба қавли муҳаммад иқболи лоҳурӣ мегӯяд худованд тақдири ҳар як миллата дар пешонии занҳои он миллат навишт. яъне шумо ояндаи кадом миллатеро чӣ гуна дидан мехоҳед, ба сатҳи дониши занҳои он миллат назар кунед. агар зани он миллат босавод бошад, он миллат сарбаланд аст, он миллат ояндаи неку дурахшон дорад. чуноне ки ишора кардааст, ҷаҳонро муҳкамӣ аз уммаҳот аст, аминишон ниҳоди коинот аст. ҳар он қавме ки ин нукта надонист, низому кору бораш бесубот аст. зан ин мадраса аст, зан ин мактаб аст. яъне зан, олимо мегӯянд, зан ин ба манзалаи катбону аст, фарзанд ба манзалаи хамир. яъне ҳар як катбону чени ҳунараш хамиранон мекунад. агар ҳамун катбону дар сатҳи профессионалӣ агар хамиранон карда донад, нонаш бисёр дар сифати аъло хӯрданибоб аст. кадом бузурге ки номша дар таърих мондааст, он бузург ё зани донишманд дорад. масалан абу али ибни сино мегӯяд ки сабаби олим шидани ман ин модари ман буд. кадом бузургеро ман мутолиа кардам, ё модари босавод дорад, ё модари солиҳа. як чизи дигар нигоҳ кунед. аз модари босавод ман аҳамият додам, шумурдам, ҳатто муҳоҷир намерояд. муҳоҷире ки раваду масалан кори ҷисмонӣ кунад, зери бори вазбин, кори сиёҳ, вазбин равадам масалан нуки қалам қатӣ корша буд мекунад. барои чӣ? барои он ки модар вайра ба як роҳе таълиму тарбия кардааст ки вай бо осонӣ нуни худа мекунад. чаро фақат ин модаро гунаҳ горанд, баъд падаро инҷа нақше надоранд, ё ки нақши шумо аз нигоҳи тиб мегӯяд ки нақши калидӣ дорад модар? не, ман ҳамаи ҷиҳат мегӯям ки модар на балки барои як фард, барои рушд карданаш бояд ҳатмӣ модари вай босавод бошад. барои рушди як миллат, барои пешрафти як миллат аз ҳамаи ҷиҳат бояд модарони он миллат босавод бошанд, модарони он миллат китобхон бошанд. бояд зиёдтар аз мардҳо занҳо донишгоҳ хонанд, занҳо донишкада хонанд. ин чаро шуморо ман дар мавзӯи махсусан бахши тиб пурсидам ки чаро бонувон каманд ё ки ба мушкилӣ дучор мешавад вақте ки як нафар занаш ҳомила аст, мехоҳад ки уна як табиби зан масалан кӯдака назорат кунад ё фишорша бисанҷад ё намедонам дандонша табобат кунад. ҳамин гуна афрод зиёд муроҷиат мекунанд дар сурате ки онҳо худшон зид ҳастанд ба хондани ҳамин духтаро. баъд ман суол метавонам чаро шумо вақте ба хондани духтари худат зид ҳастӣ, ба хондани намедонам ҳамсари худат зид ҳастӣ, махсусан дар бахши тиб, вале вақте ки узви яке аз хонавода бемор мешавад, чаро шумо табиби зан мекунед? яъне духурагӣ аст, яъне ду тараф. мо намефаҳмем ки дар зеҳни инсонҳо чӣ мегзарад ки чунин ҳаст. фикр мекунед ки аз куҷо ҳамин андеша мегирад ки зан бояд махсусан дар тиб нахонад, духтур нашавад? не, ма фикри шахсӣ ма барои он аст ки вобаста, яъне ки дар тиб вақте ки таълим мегирад, таҳсил мекунад, бештар рӯпарӯ аст бо узвҳо. мардуме ки аз соҳаи тиб дуранд ва ё фикр мекунанд ки и вақте ки масалан бону узвҳои мардонаро мебинад, шарм аз рӯш мепарад. он метавонад ки ҳамон сабаб шавад ки дар вақти таълим, чунки ин аз заруриёт аст, бе ин намешад. ва фикр мекунад ки ҳамин сабаб мешавад ки шояд вай бадахлоқ шавад. лекин ин мутлақан хато аст. барои чӣ? ба қавли марҳум абу али ибни сино мегӯяд касе пайваста бо худо аст, ин табиб аст. гӯянд табиб ӯ худо нест, аммо зи худо ӯ ҷудо нест. яъне баръакс, одаме ки агар камтар диди инсонӣ дошта бошад, камтар аз китобҳои бузургон бохабар бошад, баръакс
آموزش علمی تیپ وایرا به خداشناسی میبرد، وایرا به راه راست هدایت میکنه. شاید افکار شرقی ما دین غلط فهمی بعضی از مردم ما افکاری ما و انامین بعضی نافهمی ها در دین باشد که مردم نمیخوان به این سمت در این سمت دخترشون تحصیل کنن. شاید این علما میدونند، شما هم در این موضوع خودتون خواندید و میدونید که تا کجا یعنی دین هم اجازت میدهد و خواندن به عنوان در بخش تیپ. راستی با قول شما ما راضیم که این وظیفه بحثی علما است، دانشمندان دینی است. بله، لیکن تا جایی که من میدونم دین مبین اسلام با آموزش زنها زید نیست، تا جایی که من میدونم. حتی بعضی میگه واجب است، اگر بعضی جایی که زن ضرور باشد اونجا زنها باید آموزش کنن که واجب است آموختنشون. بله. او یک نظم است که علم ها رو دو قسم کرد نبی. علم ها رو دو قسم کرد نبی، نیمه تیبو نیمه دین است. زان که گر صحتی بدن نبود دین خلل می شود، سبب این است. یعنی به سلامتی دینم ضعیف است. یعنی آدمی سالم درست‌تر رکن‌های دینیش انجام میده، درست‌تر عبادت میکنه. برای درست عبادت کردن، برای درست عبادت کردن بدنی سالم در کار، دوم علمی خوب داشتن در کار. علمی خوب. برای همین توجهی که من دین میفهمم، خداوند اول آموزش فرض کرد، بعد خواندنی نماز و بعد خواندنی روزه را مثلا. یعنی ضرور بوده است. یا اینکه در یگون جایی مثلا دین تو جایی که من مطالعه کردم و نخوردم که گفته باشد که زنها امی رشته تیبه نخونن، درست نیست برشان این چیزه من ندیدم. حتی الفن خیرون کلهو، حضرت پیغمبر درود خدا بر او گفتند که آموزش همه علم خوب است، گرچند که این مثال یک کار دین مبین اسلام محدود کردگی است، یک کار عمله، لیکن آموزش محدود کردگی نیست. یعنی با پدران و مادرانی که دخترشون میخوان خونن، یعنی این سمت بروند، هم به نفع جامعه است، هم به نفع بانوان است، هم به نفع یک کشور انجام میشود. بله. این در این سمت ها جامعه یعنی نیازمندیش زیاد است با زن ها. و امروز در همه ساحه مثلا نفرانی که ما را میشناسند، تکرار هم شود، وقتی که در همه جهتی نه بلکه دندان یا اینکه اوزیش در کار است، مثلا قلبش هم اگر بیمار باشد میگه که اگر متخصص زنی نمیدونی که به قوت باشد. امروز در همه سمت ما شماره زنها را برابر مردان نمیبینم، کمان. شما یک نفر هستید که در نسل استقلال هستید، یعنی همسال استقلال هستید، در همین زمان استقلال خواندید، تربیت گرفتید، کار کردید، ولی که به تدوین یعنی نوشتن کتاب‌های خودتان هم مشغول هستید که آینده ما در برنامه دیگر خدا کند که این کتاب‌ها را معرفی کنیم که روی چاپ بیان. بسیار نگرانی شدید دارد جامعه از جوان طبیب، از کسانی که در زمان استقلال خواندن. فکر میکنید نگرانی های جامعه، اون چیزی که در شبکه اجتماعی گفته می شود، شما میشنوید، خیلی جوان هستید، تا چه حد درست است، تا چه حد نادرست است و نسل جوان امروزه که مخصوصا دانشگاه طبی تاجیکستان تیار میکند تا کجا آینده روشن است در این بخش؟ راستی گپوی دغلی که مردم نسبت به طبیب میگه در گوش ما هم میرسد. شخصا من حتی با من سوال کردن که سبب چی است که معامله خوب نیست. حتی دانش ها، طرز طبابت، تشخیص، به این سمت هم خیلی مردم توجه میکنن. بله، امروز مردم زیرک شده‌اند، زیرکترن نسبت به پیش. من خطا کرده باشم، این فکری شخصی من بود که ایمان پرسیدن که چوبا همین خیل طرز معامله دارم، گویا که ما ایوایو قرض داریم، همچون ما یعنی همچون غلام با ما رفتار میکنن، بعضیش با گوشی من میرسن. من یک گم گفتم،
طبیبایی که این خیلی معامله میکنن بعد از ختم دانشگاهشون قریب که کتاب نمیخونن. یعنی از مطالعه نکردنی کتاب همه چیزی که در جامعه رخ میدهد این بیسوادی است. همه چیز. آینده ای تیب من درخشان میبینم. شاید فکر نمیکنید که یک گروه از جوانان خیلی فعالی ما که دانشگاه خیلی خوب ختم کردن، طبیبای خوب میتونستن در کشور باشن، برای جامعه خدمت کنن و خوش اخلاق هم بودن، ولی زندگی بود که اونها ترک کردن تاجیکستان، به هجرت رفتن، مهاجر مثلا آلمان، فرانسه، روسیه. ما بسیار کشورها را میدونیم که طبیبان خیلی زیاد رفتن، طبیبان خوب، چی از نسل کلانسالی ما و چی از نسل جوانی ما. فکر نمیکنید که از عواملی که این گونه مناسبت میشه کم بودن در همین ساعت تخصص ها و دیگه بعضیا فکر کردن که با آنها نیازی بیشتر است و دیگه به آنها کار بودن. فکر نمیکنید یکی از سبب همین باشد؟ به فکری به اندیشه من این تحقیقات نگذارم، نظر شخصی است که میخواستم از شما بفهمم که این موضوع چگونه است. فکری شخصی من این سبب اساسی نیست. فکری شخصی من برای چی؟ اگر انسان، تکرارم شود من باز میگم که انسان کسی که به وی مراجعت میکند همچون انسان به وی نگاه کند، همچون کار افتاده انسان که گفتم به قول خیام مقصد از آفرینش انسان است. یعنی بجای وی اگر مرد باشد پدری خود، زن باشد مادری خود، خواهری خود حس کند که فکر کن که به نزد یک طبیب مادری خودت رفت، طبیب همین خیلی فکر کند پدری خودش رفت، خواهری خودش رفت، برادری خودش رفت. اگر یک کس با پدری خودش هم خیلی درشت معامله کند و یا میبخشد نمیبخشد. این پیش از همه از فطرت انسان، از دانش انسان، از وجدان انسان، انسانیت وابسته است. حقی نصیحت کردن از خودمون بزرگسالان را نداریم. یعنی ما نمیگیم که طبیبای کلانسال دیگر چیکار کنند، ولی نسل خودمون که امروز در دانشگاه میخوانند یا ختم کردن با فعالیت ها مشغولند، چیکار باید کنیم که طب ما یک طب عالمگیر شود، همگونه که نام ابن سینا عالمگیر است. یعنی وارثان واقعی سینا با میدان بیان. ما همیشه از نام سینا افتخار نکنیم و سیناهای زمان خودمون داشته باشیم، هم عصرانی داشته باشیم که حداقل اگر مثل سینا نباشند نزدیک به اون در پایان، حتی از اون بزرگتر باشند و با تکنولوژی معاصر شناس باشند. چیکار کنیم که این جوانان در طب فقط با طبابت مشغول نباشند، در تحقیقات ها در ساحه گوناگون علم و با علم تاجیک را، علم طب تاجیک را با درجه بالاتر و بالاتر ببرن؟ چیکار کردن در کلاس به فکر شما اگر یگان پیشنهادهای خاص داشته باشه؟ من اول باید بگم که من با حضرت ابوعلی ابن سینا احترام دارم، دوستش می‌دارم، واقعا در زمان خود علامه بود. لیکن در دنیا نوابسته به سینا هم در دنیا همه چی تکرار شونده است بجز انسان. انسان تکرار نشونده است. کسی که نباشد وی دیگر تکرار نمیشه. او یک شخصیت یا از او بزرگ است یا از او کوچک، عیناً او نمیشه. لیکن اول ایره من نقطه نظری خدمت بگم که چوه دیگه سینا نمیشد، برای آن که علم مرکب شده است. یعنی مثال ابوعلی ابن سینا، مرحوم ابوعلی ابن سینا سال 1037 از دنیا گذشتند. از سال 1666 روبرت کوک چی بدن حجیره را کشف کرد. ارگانوید هایی که در داخل حجیره است، یادروچه، خروموسوم، دینکا، ارینکا، گن، این خیلی علمی بزرگ است. یعنی که بعد از چند حتی عصر بعد از مرگ سینا چی بدن حجیره کشف شد که امروز حجیره اون سیتولوژی این تعلیمات ابتدایی است. حتی در ای صنف 4 سر میشد گمانم، صنف 4 5 بوتانیکا، حتی در ای صنف 4 آموزش سر میشد که در بعد از چند عصر از مرگ ابوعلی ابن سینا بعد کشف شد. یا اینکه مثلا اپندیسیت میشدن، میگفتن که جینجک در گرفتن مرد.
имрӯз касе ки дар риштаи интернатура мехонад ҷарроҳ аст вай метавонад ҷарроҳӣ кунад анигоҳ ку аз куҷо то ба куҷо یعنی همه اینا فرا گرفته شد برای یک ترکیب یک حجره را آموختن شد جیل کتاب بخونی رساله بنویسی در زمان سینوی خیلی نبود اگر میدونستی مثال دل قلب در کجا جایگیر است ممکن تر علامه میگفتن واقعا سینو در زمان خود علامه بود من این چیز انکار نمیکنم مثلا کتابی که نویستگی بود القانون از 500 تا 700 سال کتابی بالای میزی طبیبانی اروپا بود از اون استفاده کردن رشد کردن ما این چیز انکار نمیکنیم اولا بگم که این فکری شخصی است ممکن من خطا کنم سینو برای چی تکرار نمیشه دیگه برای اون که علم مرکب شده است این یکم دوم مسئله من یک چیز پیشنهاد دارم ده ما گفتم که ما مهندسیم طبیبیم بزرگوارا برای اونه که معامله‌مون اخلاقمون خوب شود پیش از همه انسان باشیم باید مطالعه کنیم گرچنده که در سطح کتاب‌هایی که ما از روی اون نان میخوریم و ای کسب ماست در اون سطح هم نباشد اقلا در یک روز 1 ساعت باید جدا کنیم یک چیز من پیشنهاد دارم یک سبب رشد اروپا در چی است کودک وقتی مکتبی بیانه میره دیر صنف 3 یا 4 وای علاقه معین میکند که چی میشد اگر او طبیب شدنی باشد رشته علمی دقیق خوب میخوند وقتی خوب خون در دانشگاه وای عذاب نمیکشد در درکی فنها وای عذاب نمیکشد وقتی مکتبی میانه زمینش خوب است از دانشگاه داخل چی کار میکند مثلا تیپ با شاخه های گوناگون جدا شده است بیماری های قلب بیماری های مثلا غدود ها مثلا اندوکرینولوژیا کاردیولوژیا و هاکذا با میگم که در زمان سینو خیلی شاخه ها نبود برای چی محدود بود علم چیکار میکنن ویا داخل میشن در دانشگاه از کورس یکم کدام رشته را میگیرن معین میکنن مثلا اگر او کاردیولوژ شدنی باشد آناتومیای همو عضو همشه میخوند لیکن ایرا چقدر عمیق‌تر فیزیولوژیاش بیماری هاش در بیمارخانه هایی که وابسته به قلب است در همون شعبه مثلا اگر پیسر باشد برادری تیپ کار میکند اگر بانو باشد همشیره شفقت کار میکند یعنی هم در عمل هم در نظریه شاخه خود پره میکند وای دانشگاه را ختم میکند مثلا وای خوند است بیماری ها را زیادتر از کتاب شاخه خودش این معنی را ندارد که وای مثلا بیماری گرده را نمیآموزد لیکن زیادتر از قلب مثال آورده و بعد از درس میرد بیمارخانه در عمل میبیند نام دارو را میآموزد میبیند که طبیب چی خیل تشخیص میگذارد کدام نمودی بیماری قلب است کدام دارو را در همین حالت کدام وایقتی مینویسد وقتی وای ختم میکند وای پروفسیونال است اما چی تخصص داره متخصص است اما چی 80% من مکتبی میانه را میخونیم کجا رفتن من معلوم نیست یعنی این معنی این ندارد که 11 سال از اون عقیب ملکه یک طبیب 11 سال که دیر کردگی از در رشته خودش این معنی این را دارد که جوان یگان شاخه را معین نکرد در 11 سالی تحصیل خود وقتی معین نکرد و یک شاخه را به قوت خواندگی نیست وقتی که یک شاخه را به قوت خواندگی نیست در دانشگاه نمیفهمد که آموزگار با وی چی میگوید ذوق دارد میخواهد که طبیب خوب شود لیکن زمینه نیست وقتی زمینه نیست وای طبیب خوب شده نمیتوند یعنی که دانشگاه را خوب از خود کرده نمیتوند وقتی دانشگاه را خوب از خود نکرد او طبیب خوب بوده نمیتوند یعنی شاخه خود انتخاب کردن و عمیق آموختن آن سلامت باشید و ما اکنون میرسیم به انجام برنامه کتابخوان شما اگر در آخر به بیننده برنامه کتابخوان و به برنامه ما به اهل کتابی
кишвар ва махсусан ба ҳамкасбони худатон чизе гуфтанӣ бошед дар бахши китоб мутолиа бигӯед, кӯтоҳ мо суҳбатро ба анҷом бирасонем. ман ба ҳамкасбони худ ҳамин хел маслиҳат метиҳам ки пеш аз ҳама муошират, муомила бояд дар дараҷаи олӣ бошад. инсон пеш аз ҳама инсон шумурдани касе ки ба вай муроҷиат мекунад, пеш аз ҳама, новобаста аз он ки вай аз кадом миллат аст, дар кадом дин аст, вай инсон аст пеш аз ҳама. дуюм мутолиаи бештар, мутолиаи зиёд, хосатан риштае ки ваё интихоб кардаанд, бештар ҳар рӯз мутолиа кардан дар кор. илм ҷомид нест, илм як чизи шахшуда нест, бештар мутолиа кардан. баъд ашъори бузургоро мутолиа кардан. саломат бошед. хосатан аз ашъори бузурго ман маснавии маънавӣ, гулистони саъдӣ, бустон, ин чиз ба тариқи авло. аммо чизе ки дили ман мехоҳад пешниҳод кунам, маснавии маънавӣ, дуюм рубоёти Умари Хайём. ин чизе ки дили ман мехоҳад, ман пешниҳод мекунам. яъне худатон мехонед, ҳамвора бо инҳо ҳастед? бале. мебинам ки аз Хайёму Мавлоно зиёд мисол меоред. бале, аз бустон гуфтед, гулистон, бустон. ман як гап аз гулистон мегӯям, як гап аз бустон. ба кадом хотир? барои ҳамун фардҳое ки намемонанд, хосатан бонвони хонадоншон дар донишгоҳҳо, хосатан дар риштаи тиб таҳсил кунанд. шумо номи гулистону бустона ёдовар шидед. Саъдӣ ишора мекунад дар гулистонаш ки зани бесавод вай ҳатман зани бад мешавад. қисми зиёдаш, аксар ин ҳукми кула дорад. вай низоми зиндагиро вайрон мекунад, яъне ки бештар мехоҳад ки гапзан худаш бошад, яъне калон худаш бошад. ҳатто баъд зани бад чӣ мешавад? зани бад барои марди солih мегӯяд ӯ дузах аст. яъне зани бад дар сарои марди накӯ ҳам дар ин олам асту дузахиё. зинҳор аз қарини бад зинҳор ва қино раббано азобан нор. яъне ба азоби дузах баробар кардааст зани бада. кӣ бад мешавад? кадом бад? зани бесавод. ман то ҳозир надидам ки ягон муаллима, ягон олима назди фолбину ҷодугар рафта бошад. ман надидам ҳамин чиза. дуюм, бештар занҳои бесавод мехоҳанд ки яъне роҳбар дар оила худ бошанд, ки ин чиз мавти оила аст. ба қавли ҳазрати Саъдӣ, саодат бирезад аз он хонадон ки бонги хурӯз ояд аз мокиён. ҳазрати Саъдӣ гулистон ба ишора мекунад. абустон ба ма чӣ мегӯм ки ма чира мисол меёрам. ма як рафиқ доштам, фарзандош бисёр бо истеъдод буданд. ма гуфтам ки биё. доштеде ки доред ҳанӯз? дорам. рафиқ дорам. доштам, ман фикр кардам ба раҳмати ҳақ пайвастам. ҳаст, бале. як рафиқ дорам, фарзандош. ман чӣ гуфтам? биё ҳамин фарзандота имконият дошт, и дорад дар донишгоҳҳои хубтар таҳсил кунанд, пешрафтатар шаванд. ва як гап гуфт манда, гуфт фарзандони ман мусалмон шаванд шид. ба ман вай ба медонӣ чӣ гуфтам? гуфтам ки агар мусалмон луби шурбоневу хӯроке хӯрад ки гӯшт дошта бошад, пиёда нагардаду мошин қатӣ сайра гашт кунад, зиндагии шоиста дошта бошад, вай аҳли ҷаҳаннам аст. ана ҳамин дидҳо буданд ки имрӯз ошкор бигем, агар мусулмон чини ғайри мусулмон рушд накард. ана ҳамин дидҳо буданд ки фарзанди ман мусалмон шавад, халос. як чиза ба инобат гирифтан дар кор ки худо дунё ва неъматҳои дунёро барои бандаҳош офарида. худо на ба дунё ниёз дорад, на ба неъматҳои дунё.
یعنی لذت برم یعنی استفاده برای ما کنم آفرینیم از اونها استفاده کنیم لذت بریم در بهترین شکل اسراف نکنیم فقط به وجه حلال با وجه حلال بله. اما چی گفتنیم سعدی نو بسته در بستانش چی پسر و چی دختر یک اشاره میکند که بیاموز پرورده را دسترنج بیاموز پرورده را دسترنج اگر دست داری چو قارون به گنج بله. اگر چینی قارون هم دارنده باشی فرزند کسب و هنر بآموزان که روز اون لازمش چرا به پایان رسد کیسه سیم و زر نگردد تیهی کیسه پیشور ای بایگری روز به پایان میرسد نیکی علم و هنر نی چی دانی که گردیدن روزگار به غربت برگرداندش بر دیار چی میدونی این زندگی است که در یگان کشور دیگه مسافر میشد از تو دور میشد از بایگری تو دور میشد چو باشد بر پیشه دسترس کجا دستی حاجت برد پیش کس وقتی که در یک ساحه متخصصی خوب است هیچ وقت وی یعنی کار کفته نمیگردد محتاج کس نمیشد یعنی در بستان یعنی بزرگای ما هم برای پیشرفت تاکید میکنن عقب نشینی را ما توصیه نمیتین حتی مثنوی شریف شما خوبتر میدونید این پیشه شما است در علم عروس بحرها هست بحری اصلی میشد بحری فرعی بهترین بحری اصلی این هزج است بعدا رمل میشد اما مثنوی معنوی مثلا بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند این بحری رمل را ایجاد کرده شده است بعد بزرگان سوال میتیند که بهترین بحری هزج بود چوبا تو بحر رمل ایجاد کرد چون که معنای رمل خودش پیشرفت است بله یعنی مثنوی جلالدین رومی با مثنوی خود بنده های خدا را به پیشرفت دعوت میکند که شما رشد کنید پیشرفت کنید از این یک حالت به حالت دیگر تغییر یابید بله. هر کی آخر بین بود او مؤمن است هر کی آخر بین بود او بدین است سلامت باشید من فکر میکنم یک صحبت بسیار جالب و خوب بود با شما و در برنامه این بعد با شما سری موضوع مختلف صحبت خواهیم کرد با بیننده برنامه کتابخوان یادآورم شدم که هم صحبت من بودند اسام الدین شریف خان با برنامه خوش آمدید و با اونهایی که این برنامه رو تماشا میکنن مخصوصا اگر در میان شما طبیبان هستند توصیه میشد که از کتاب فروشی های تاجیکستان دیدن کنید در چند مغازه کتاب فروشی در تاجیکستان کتاب‌های خیلی خیلی زیاد در ساحه طب هستند من نمیدونم که تا کجا این با کدام بخش طب یعنی ضرور است و این کتاب رو دسترس کنید بخونید من فکر میکنم که از منفعت خالی نیست همونگونه که در این برنامه صدا داد و طبیب در این برنامه گفتن که طبیبی که اگر روز اینا میخوند 1 سال از پیشه خود عقیم میموند این خیلی حرفی کلان است خیلی سخنی کلان است ولی من فکر میکنم که در اصل 21 این حرف این سخن واقعیت دارد و همه ما در هر کسبی هستیم در هر هنری هستیم در هر جای هستیم اگر روز اینا آموختیم ساعت اینا آموختیم روز عقیم موندیم اگر روز اینا آموختیم هفته عقیم موندیم اگر هفته اینا آموختیم ماه عقیب موندیم اگر ماه ناموختیم سال عقیب موندیم من فکر میکنم اگر سال ناموختیم 10 سالها از دیگر کشورها عقیب موندیم این برنامه کتابخوان بود تا برنامه‌های دیگر در حفظ و پناه خدا باشید خدا یاری آورد